салом алейкум, дӯстони азиз. Номи ман Аюб. И гадора хушрак мешиносем кия? Ира ман гадо гуфтагӣ нестам, ё ки як шаҳрванди тоҷик гадош гуфтагӣ неста. Як хоини дига, як наркоман аз статкаи қувватфи ватанфурӯш, Салмони наркоман биромад гуфтш ки як гадо домад. На самом деле ай ҳама пул металба. Именно Салмонда турсикш пири хун роҳӣ кардагия Салмонда ки ман геморрой шудагиам, шумо мара 300 евро роҳӣ кунед. Ай одам имрӯз биромада мегӯяд ки дӯсти ҳукуматиё дар дуруни изори модару хоҳарои шумо аст. Астағфируллоҳ. Шумо садқаи охи ватан кунад шуморо. Лаънат ба шумо. Шумо номард ҳастем, ба саволи ман ҷавоб додан наметонем. вақте ки шумо мегӯед ки тамоми мардуми муҳоҷир оилаи шуморо, хоҳарои шуморо зино карданд, вақте ки ман биромада як муҳоҷир гуфтесам назатиё группаи 24 запрещено дар Российской Федерации, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. хоҳарои шуморо бурдан зино карданд. Апотона Муҳаммад Иқбол, апатай хоҳартай бурдан зинош карданд. аз шумо хаб мекунед. шумо мегӯед ки хоҳарову модарои мо обрӯ доранд. эй номусулмоно, садқаи номи зани тоҷик шавем шумо. лаънат ба шумо вори марда. вот барои чӣ ман шуморо мардтон ҳисоб намекунам. хай Муҳаммад Иқбол зани тоҷика рӯй дида надорад, барои худаш як проститутка одамай. алмаза заставит кисае ки занаша талоқ бита. заставитш кисае. бовар мекунед? дар ин моҳи шарифи рамазон ба худо қасам мехӯрам ки заставит кисае ки занаша 3 талоқ кунанд. зани алмаза занг мезана, дар даҳанат биринама фалон фалон қанчоқ, шумо ҳама қанчоқем. мебироя як бесавод меяки 2022 12 тонн тиллои Тоҷикистона берун бировардам. 12 тонн. баъд мегӯем ки барои чӣ мора генеральни прокуратура ба доди мо намераса. вақте як юрист ҳамин нигоҳтон кесам. ҳар минути секунд шумо дурӯғ гуфтесем. шумо факти далер надорем. 12 тонн тилло чӣ хел бировардам? кӣ бировард? кӯишон бутен? кадом давлат бурдан? самолёт хати? поезд хати? чӣ хати бировардан? кӯишон бутен? ман метавонам бибиром бигӯм ки шумо ихел хеле хел. вақте ки Исоқ Файюб биромада гуфтесай кабири $1 миллион ки ай давлатҳои исломӣ ёрдамат мекарданд, видео шид дар байни 3 моҳ биромада тайёр карден як одамат биромад дар эфиртон. аё чӣ хел товуш додан? ин миллионот доходи кабирӣ он вақти солҳои пеш зданиёи кӯҳнаро харид, вақте ки дар байни 5-6 сол гузашт, ба қимат савдо кард. тов натехтона. сатано. продажниё. мо талаб дорем ки $1 миллион ки факт далеш қади аст. ай давлатҳои исломӣ шумо қабул кардем. гиҷо шиди пуло. мо на эра талаб дорем. хоино. $1 миллион ки ай давлатҳои исломӣ роҳитон карданд ки мардуми камбизоата ёрдам битене ки шумо чикор кардед? ози дар Франсия кабири $1 миллион долларда бизнес дорад. ин пулро якҷо ёфт. вот барои чӣ ин хоино қатъи Исоқ Файюб метарсанд бибироянд. барои ки Исоқ Файюб ҳақиқата гап мезанад. суслик як наркомани дигаш ҳамин охирон митинг шонда дидам. ҳамин соф пасмондаву далбаёбу ҳамин наркоман, ҳамин кончини проститутка қатъи ҳамин группаи 24 наркоманову бандито ва назатиёи чумоа. ман имрӯз тамошош кардам, 1 соат хандидам. ҳамкорам мегӯяд Исоқ Файюб уже девна шудаи.
صوف دالبایو طرز گفتنی نمیتونم باور میکنی سوسلیک میگه یک کودک ای 2010 تا 2016 را در بین 6 سال 100 میلیارد دلار در حکومت جمهوری تاجیکستان کمر سودا کرد گیجو پاکستان دا 100 میلیارد دلار پول گیجا شید میگم ایده وانا ما پاکستان دا قاید پول دا کمر سودا کرد نیستیم میگه یک کودک میگه هر روز پاییز بار میکنن روی میکنن گپ همه است پاییزا روی میکنن میگم تاجیکستان پاکستان در رای پاییز نیست میگه تو کودک بدهی تای زمین خطیه میگه ای برادرای عزیز ای هموطنان عزیز یه پسیخانمش یه کنچینی آدم یک دلبای دیگرش برامده جمشید میگه ایساقوف ایوب میگه تو خوابی گروپ های بسیار حقیقت گام میزنه میگه چه حقیقت گام زده میگه یک روز ده گوش کنی 5 میلیارد دلار ده بریلیان سودا میکرده این پولو کجا شید میگه میگم چطوری بریلیان تاجیکستان ده یک روز 5 میلیارد دلار ده بریلیان سودا میکنه میگم میگه کی گفت حسین اشوری کالماق فکر کنید ناتوری یو دیونا ناتوری یو کنچین آدم خیلی باور کنید سوخفای یو پرستیتوت که هستن یک نارکمان آدم نفهمید شما همین با فکر میزنن با سر میکنن 5 میلیارد دلار یک روزه تاجیکستان بریلیان سودا میکرده برای همون دوستان عزیز یا من همه گپ زدم لبوی چون گفتم میگم بیاین ببرین گپ زنیم ما میلیون دلار ای کبیری ما جوانو طلب میکنی پولت گجا کردی نیکی یو گپ دیگه خطاب میتن اینا یک چموی دیگه یک گدو اخرام با خطی گروپ های 24 سپاری چون میشود وقتی که تورسیک شپری خون روی میکنه سلمانی نرکمانه سلمان گفته ایدی کاروچی تودا برومت گفتی همه شما کنچنین و اجا برومت گفتی یک گدو دامی نزدی و گدو خیلی دیستیم قلبی دیسته اگر گروپ های 24 که گفته گدو نیسته با شما خوش گدو هستین ببرین قطعی سخف حقیقت را گپ زنین میترسین شما میدونی که سخفای حقیقت را گپ زیسته رنگ شما دروگون نیست این سخفایو هم خلاص بله واد برای چی یو ایما میگریزن 12 تن تیلو فقط 2022 دا 12 تن تیلو برای می خوینو بس کنین باینده обруй модай точка زدن خیلی سخی آدمایی که می نویسه بعد چی میگه دیگه ملت رو تماشا کیسن وقتی که سوق فایو میبره میگه اقبال چمو فرزندی پرستیتوت کش میگم یا خورو میگن خواهی سوق فایو ای مادر شخه نشه خدا لعنتون کنه شما را ای چمو پدانتاش من کم تصور داشته باشیم من خطی شما گپ زنم شما اپازیستا باشین که من خطی شما گپ زنم آخه هی پدانالاتو همه جواب میتی به این گپاتون همه گپای شما گیجایی دا باشین نباشین شما وقت ساعتش میشوه در پیش مردم شما جواب میتین با این سخنوی که زیستین همه یا نوشته میشوه شما در این دنیا جواب میتین در این دنیا ایمینه برای پس زدنی مادر تاجیکا من قسم میخورم ما شهر بچه های تاجیک ما نمیبخشیم
ما قسم میگیریم برای که صف استت نوری یک چوربا هم آدم باور کنه مرا یک آدم به 20 سواد یک نمیدونم مخبور برمده یک استت گشت یک کبیری چومو میفهمین یک زینوکور یک آقی پدر برمده زن توجیکا پا زدیسته خدا لعنتت کنه ای صدقه شیر سفید مادر تاجیک کنه شما را حراما ای لعنت به شما ببرین حقیقت گپ زنیم ببرین کو پوست مردم بفهمه ببرین گپ زنیم قطیما دورین یک گم تری آدمی بسواد باید آدم هم میمونه رنگ دیگر دولت رو گپ میزنیم برای که شما نامردین شما گپ میزنیم ما گوش میکنیم وقتی که ما گپ میزنیم حقیقتا شما سراز غوزوی ما را میکشین و دلیل میکنیم بعد مادرای ما خواهرای ما را هر گپ میگیم بیان حقیقت گپ زنیم ای خوینو طاقت و کافی دیسه اخی چخیر پدر ملت چخیر پالیتیکوی یوروپ خاطی سلام میکنن چخیر گوش میکنن پدر ملت ترسک میزنن هموطنان عزیز طاقتشون کافیدگی های جناب این میروای پالیتیکای میفهمین در سرید آسیا نیست یکم پالیتیکک جناب نیست رنگ پدر ملت بخدا قسم میخورم نیست شیری نرای ما فخر میکنیم دیدیسین ساعت گوش میکنن هست ویدیو یا بگه تماشا کنین دستگیریش میکنن خدا جون 100 ساله شه پدر ملت شما فخر ما هستین شما میراث خوب میمونین برای ما جوانو را نه که رنگی پدرای ما یک بعد از پس سیستم یک دولتی پیشرفته چقدر بای به تاجیکستان گرفتن در باین 4-5 سال تخم تورش کردن ما عذابش کشیدیم ما از شما میراث خوب میگیریم تاجیکستان فقط با پیش اخواینا شما قریب اومگی ما شما را نکلین تو میمونه من نمیبخشم کسی ببخشه من نمیبخشم من قسم میگیرم ای سال 90 سرکاره تو وزیر من قسم میگیرم من نمیبخشم من قسم میگیرم سیو اقبال من ترا نکلینید میمونم نه ترس من ترا یکم کار نمیکنم تو مار باشی که ترا یکم کار کنم تو پتوشارا ایسو گوش که تو مارا خشو ترا فرزند جواب میده میفهمی فرزندی تو جواب میده زنده باشین دوستان عزیز در یک جای باشین نباشین در فکر پدر مادرتون باشین سلامت باشین